Ti Masakbayan. Ti napalabas, tiniliw dagiti aggayam a Peter ken Mar, ni Pit apasurot ni Dunlito. Gaputa sinanubda dagitoy iti dalan. Kabayatan na, kastaunay apungtot ni Dunlito, tasaan nan anauray ti panagsubli ni Pit. Inaklon met ni Pit ti kinapudno kada Peter. Nga isuda tinang patay iti ama ni Peter. Kat mismo pay, ani Dunlito tinang paltog kenkwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Isarden mo ket din day taaplanom iho. Tinasayaat, duatan a pumanaw dito a lugar. Baybay-an dagiti sanikwata dito'y. Agsublitan tulaangan inton agmaumawon ti amin. Pasensya kayon, mama. Ngam saanan amabawin ti pangadan ko. Ituloy ko ti planok. Kat awan makalapad kanyak. Sapay la ko mga rod. Tasaan ka ama isagmak. Gapo iti banag akayat mo nga aramiden, iho. Kasano si Mang? Nakasagana ka kanin. Wan, madam. Basit laang ti inalak akawis ko. Tilaangan kwartak ti inalak. O sige nga, Rod. Mangkita ta iti napintas agundaway. Tapno makarwarta dito yung mansyon. Asaan data amadlaw. Nakaturugan ni Sir Lito. Ngam ni Pit. Saan pa'y mata nagsublay? Rimwar mat itay laang. Mapan ka nung amin iti maysa a hideout da. Iso ang napintas da ito'y agundaway, apa naglibas ta. Sige nga rod, madam. Libasan talaangan ni Sir Lito. Sana balay, nakaturog mat. Sigurado anarnakan day jayan. Gaputan na ginom, sakbay ang naturog. Kasan, Pit? Anya tinaaramid mo kadagiti imbagak nga aramidam? Diyak mabalin na basta aramidan ti bagbagam, Peter. Sigurado ang madaksanak. Gaputasyak ti kanayon akadkadwa ni Sir Lito. Wan mo't ngagpaiso, gayam. Anya nga tano. Datayo laangan ti mga pankan kwa na. Dukutan tayo ti kayat kwa sawan. Adda na panunot ko. Kat patsyak asaanan ang makalisi ti awanan baing a kriminal. Anya day ta, gayom. Kas iti day di papa. Kayat ko nga itimat pagtaangan da ti pakatayan na. Tapnurik naan namat, ti kas iti inaramid na iti mismo kabsat na. Mabalin mo't kit diti kas na. Sige nga ron, planuon tayo no anya ti rumbang ang maaramid. Nalakalang, gapot na adda akmat. Amangan no mairaman ti asawa kan ti katulong da. Awan ammo dagi jay kadagiti mapaspasamak. Di kagdanag. Planuan tayo ana imbag ti rumbang ang maaramid. Tapno di da mairaman. Sige, agplano tayo itan. Gaputa magagaran akong amang paltog iti daydi a kriminal. Mun, ngamkas iti kanayon ko nga ipalagip kan kagayam. Agkalma ka, kan agtanang ka kumalaang. Tapno saan ka ama isagmak? Wan, gayam. Kat agyaman ak iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Maipapan iti dahi taabanag. Naimbag nga aldaw mo, Mar. Mabalin ka din agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Ngam di kagdanag, mabiit laang ti panakisaritakan ka. Sige. Umay kayo, auntie. Sumrak tayo di taunag. Sige. Agtugaw kayo pa, auntie. Agyamanak. Mabit laang. Inak mangisagana iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, uray sa anan. Adala na patag akayat ko nga ibaga. Anya day ta, auntie? Kayat ka akasarita, maipapan iti plan-planuan nyo iti anak ko. Anya ti maipapan iti day ta, auntie? Mabutangak lang amin iti mabalin ang mapasamak. Iso ano mabalin?
Di yun ako man patuluyan ti plano yo. Ang mga agpada kayo laang ang maisagmak. Kinasarita nak ni Peter may papaniti dayta. Desidido nga agibales. Kuyogak laangan, tadyak kayat ang maisagmak ni Peter. Jakla kayat ang maisagmak ti anak ko numabalin. Ang, iyan tangay, saan mo't ang matubngar ti kayat na mapasamak. Di mo nga rod baybay ang jigayam mo. Kuyugam, kat numabalin, di mo ipalubos nga agaramid iti banag apakaisagmakan na, ken pakadadaulan ti biyag na. Ikarik day ta, ati. Jak to baybayan, tigayam ko. Adto'y ti kapiyaw, madam. Mabiit lang tay saganak ti armusaryaw. Agyamanak, si Mang. Amok no apay analiday ka. Hagbayam, matuloy tumatlaang ti ipapanaw ta ditoy. Narigatan talangamin idirabii, gaputa dimtang nipit. Amangan numadaksan ta kanilito no agipulong. Sa bagay matkit di madam. Sige nga rod. Sapay la ko ma. Tamakapanaw tayon ditoy. Sakbay amaadaanak iti sakit ti puso iti nalaos abutang. Ikarik si Mang. Makapanaw ta dito'y balay. Gapu ta mga numairamraman tapay. Gapu iti kinadakas ni Lito nga asawa. Anya, kinasarita na kan ni mama, kunam gayam. Wan gayam. Kat anugotak ti kunana. Mabalin ang maisagmak ka. No bilang tagkibaltang tayo. Mabalin mo pa'y ti agbabawi no kayat mo. Jak to aramiden dayta, gayam. Kinapudno na. Magagara na kun amang isayang kat iti plano tayo, kadagiti kakaduham. Adday ta ka manin. Kunakmat nga agkalma ka, kan agtanang kalaang. Ad-adda ang maisagmak ka, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pasensya kan gayam. Talaga lang amin ang magagara na kun ang makagunod iti hustisya para iti day di papa. Amok ang gumawgawawan ni papa. Gapot aging gaita. Kat nawaya pa'y laang ti kriminal. Wan, amok day ta. Ngamrumbang, ngagkalma ka. Agsagana ka kit din. Inton ka ni Kadwan, ti panangisayang ka tayo iti plano tayo. Oh, nakasagana ka din. Wan gayam. Nakasagana akon. Nakasagana akon amang singir iti daydi a kriminal. Nipit ti makam mo. Tapno makastrak tayo iti mansyon da. Adi da makadlaw. Nay maglakid din tabi maliktad nipit. Kat nalaklaka ti panagbaligi tayo no kasano. Wan nga rod. Kasano? Patigayam dagiti mismo at tao na nga agserserbikan kwa na kat sa uran na. Daytan ti magungguna na. Alang nga roden. Agawid ka, antayin ka ginana. Madlaw akurang ka ititurog. Sige nga rod gayam. Isaganaak ti aldaw apan nagibalas tayo. Agpulumot laangan dayjay nga awanan bain. Nakaadukan iti na inom, boss. Nabartak ka na yun. Anya ko maita. Ada ka ti parikot mo no ang barte ka. Awan matkit di boss. Boss. Ang mga numabalin nga lang ti sweldo iti unos ti 3 a bulan. Anya? Masapol ko ngaminan, boss. Masakit ngaming tinak. Kat masapol nga agpatuludak iti kwarta kadakwada. Di mat ko na kang urayam laeng no kaano nga ited ko ti kwartam? Kaya't mukha ni tapaltugan kalangan, ha? Boss. Inkasamutan day tapaltug mo. Ay, pangasim kumamata. Di mo ipaturong kanyak dayta. Ang mga no makalbityos, boss. Ay na, Madam Linda, nakabutbutang.
Nakitak a pinaturungan ni Sir Lito iti paltog ni Pet. Patayon ng samutan. Anya, apay ko mga aramidan na tikas na. Idinto tagserserbin ni Pit kan kuana. Jakam o madam. Mabutbut ang akon madam. Pumanaw tayon ditoy. Sige, simang. Pumanaw tan ditoy inton rabi. Mapantay ijay syudad. Agyanta iti balay ti kabagyak ijay. Simang, darasem ti magna. Masapul ang makadayuta. Sakbay ang makadlaw ni Lito nga awantan ija balay. Wen madam, sapay la kuma. Tama ka adayo tayo adagos. Ang mga numasurutan da tayo. Sapay la kumata saan. Sigurado apatayon na ta ni Lito. Numamuan na apimanaw ta ija balay. Sige nga rod, madam. Partakan ta pa'y timag na. Mabutbutulak ka talaga. Ay na, jakpay kaya timatay. Agyaman at mama. Kaya't yumutlaan ti agawid di lugaryo, edi balasan kayo. Kat di da ko mapakadanagan. Agan anadak. Madanagan na ka talaga, iho. Iso nga inton bigat laangan ti ipapan ko. Kaya't ko nga adak dito'y itaarabi. Mama, amangan mo. Alakit din. Mapan kayo ni itigayem mo. Aganad kayo kuma. Agyaman ak nga rod, mama. Sige nga rod. Agan-anad kayo dito'y. Isarayo ang naimbag tiri daw. Apaman ang makapanawak. Ipatpatag ka, mama. Ipatpatag ka mo't iho. Iso apa nga asim ta agan-anad ka. Sigurado ka kadian nakaturugan ti ayok ng amom. Gun Peter, naginong itay. Iso asigurado na itang. Sige nga, Rod. Sumrak tayon dita unag. Ngam, kasano nagitidad duma kakadwayo. At dadaaminan iti quarters iti likudan ti mansyon. Iso nga imposible ang malukag dapay. Ala, umay kayo kitin. Ilukat kuntigay tapno makastruk tayo. Makaangas akon itinalo kay madam. Nakalugan tayo matlaangan iti bus ngag pasyudad. Ay, adayo tayon kada Sir Lito. Huwan si Mama. Nakapanaw tamatlaangan iti kasla impierno abalay. Sige, iturog mo kit din. Nawatiwat pa iti biyahe nga agturong iti syudad. Wen madam, uray na kayo mata. Iridepyo pa'y tapno makaina na kayo mat. Pakawanan na kiho. Gamasapon nga aramidak na ito'y para iti siguridad mo. Diyak kaya't abasta maisag makalatan. Diyak kaya't amaipada ka iti day di amam. Mapana kun sakbay amala daw ti amin. Ipakaamok ka dag iti pulis. Ti mapaspasamak ijay balay damanong Lito. Adday ta nila kay Lito. Nakaturog. Oh, inayadak ti umasidag ng kwana. Adday ta. Agriing kan si kalakay. Urasan tapno agbayad ka iti utang mo. Sino ka nang daraw kanyak? Peter, apay, sino ti agko lang umay kaniti balay ko, ha? Umayak ag singir iti utang mo. Ha? Sika a kriminal. Pinatay mo day di papa. Isu apatayin ka man. Awan ang mok iti magbagam. Kasano ang nakastrik kaniti balay? Pete, umay mo patayin na iti tao. Dahil tuwin ti kundaway mo. Saan kan ngagparigat? Gaputa nagbasak-basak na ti mansyon. Awan pit amapok kawam. Gaputa trinaydur na kan. Sana po nung ita. Takrot ka talaga. Gaputa uray di takamam. Kat adda paltog mo. Takrot ka! Takrot! Di nakarkaritan, Peter. Gaputa kabalak nga iputok ti paltog ko. Iti bangabangam. Agpada talaan. No adda paltog mo. Addamat paltog ko. Agin no natalangan!
Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetayo ita alawas a napauluan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.